kwero atia ndikundu gitagwo Gitengera ugithii Isinya between Gitengera na Isinya handu hetagwo Kisaju na niho ndikiri na kanyamu ndirenda gukunengera gaproti ga 50 by 100 kega we ke handu hakiri na jirani wi hare hena jirani wi hae na jirani wi hau hena jirani wi hare hena jirani wi hau hena jirani uraka hare hena jirani wi hare kianda hena ungi wi hau kianda ni handu ngiaka muci wa guikara muci muthaka muci mwega na muno makiria ukihote ona ugikorwo na handu ngita haku muci kuma guthie Arami 2.7 kilometers ni handu ndathima na ngari 2.7 kilometers thitima eno iguru riakwa niwe no urona iguru niweo na gukiri na barabara eno ingirite oguo weather roads gutire ngari uthangingira nayo hano uke wiciria urime kana wake micii teno ngiro he muci ha thutha wakwa muci muthaka muno heno ngi wi haha thutha wakwa ungirora ni ukuona no muci kirorerwa hena muci ungi wi haria kianda hewi hau hewi ha kianda mwake hewi hau na ni mici urakiona koguo ikorwo no wende kwigwatira kaburoti haha we talking of 1.1 million slightly negotiable na kirio gwikane kwaria nani daito ni ndi nayo na turendia broti imwe twina broti inya no turendia imwe koguo ungija ire kwetukira 0798008008 ndigo igubanga ini na ngurehe nginya site wone hari uri 1.1 million slightly negotiable na ukiri na taito na indo ciothe maundu mothe me sawa koguo eko ni ukwenda gatagati ga Gitengera na Isinya handu etagwo Kisaju uraingirira haria Isinya feeds ugoka 2.7 kilometers oguo ne kuga haha uraingira in less than 5 minutes ugakora broti ino mugondo no wake na wi handu gakona-ine ona ndi gakona-ine uguo uraingirwo ha thiini neho mugondo uri